ki argol nos khambor lang majau bat kawai pat leng bauk san kupar ling dok khongsngi kila penlong ya kamadan lengki nonglom sport club MNSC banra e kanal do jong kelempung ile kai football bertip kum ko fast knock out football tournament bala penlong dak senduk kinong nya batrai taksi kamai na lai lengkot lani klai lengkot local taxi owner and driver association. Katai kan nam job kalawan hadian baka madan lengki nonglom sport club kala penlim ya kawa pen football club dalai lanot hakji khun final ka penlong hakar pratrik no pra arjar puar hamadan ding rengkau jong kadong yo mau yong ilaka lai lengkon hakji lang pena perdai kani kelempung ile kai football lawan mansaki lang do ba titas w khan MDC kasara ba chief executive member ka khasil satumas district council uba rengkat lang lendam MDC klaikro langkerdam rengkat kinongkit kam ka association. Kala du hakani kelempung kalayo banra e kosong pisa ka basau po hajar tingka lem ka trophy ka kenhun kabon ba arpat arpo hajar tingka bat ka kenhun kabon balai kanong thmai lum thangding football club pat sipo hajar tingka la samru eki khusnam simet sakinoi lekai bat ka kenhun ki bai lekai bha hakani kelempung ya ka balawan man sakhi lang de kilong kme long pa ki samla bat nong kersian juki kenhun ni lekai. In aino ya ka prize, ka cash prize, haka ka basong dor arpo hajar tengka. In aji takti na kumta ka prize ka baki playo. Dor sau po hajar tengka. Dor sau po hajar tengka. Dor sau po hajar tengka.